Mathi masebehleli kodwa lozo babhulela uqala athi vumani bo. Mathi siyavuma athi mthevumani bo. Mathi siyavuma ngoba uma umuntu evuma ngomlomo wakhe khona into ayiactivateayo, khona into ayenzakala, khona izinto ayingenzeki ngoba igama lika Jesu awulivumanga. Asithi seshumayelile kwanyana sibatshela abantu ukuthi amandla siphambano enzela ukuthi abantu baphenduke. Asithi abantu sesibanikela izambulo kodwa siphinde sibabizele enkosini sizothi igama lithi Jesu linamandla phezu kwamagama onke, linamandla phezu kwezimo, linamandla phezu kwekhensa, linamandla phezu kwenhlupheko, linamandla phezu kwepheni. Kodwa uma umuntu evuma yabona loboshiwe yabuzakala ukuthi unanivumelene yini na. Umeke wathi cha sasingavumelananga noma bebethandana kodwa imvume mengayitholanga. Ingakho athi uJesu uma umuntu evuma ngomlomo wakhe zingaki izinto ayivumile kodwa zikusebenzele, zingaki izinto ayivumile hadaya nenqamayo akanikini ikhanda kodwa uyavuma. Wathwala kanjani uyakuthanda athi wangivuma, athi uJesu angivumayo phambi kwabantu, athi nami ngiyavuma phambi kwababa naphambi kwengelosi. Lalela nkonyane masuka ekuseni sifusolwane sinikezwe ithuba nokuzomvuma. Awu Jesu ngiyavuma ukuthi uyinkosi, ngiyavuma Jesu ukuthi wafa wafelwa kodwa uphilele empilweni kodwa wavuka. Ngiyavuma Jesu ukuthi uyinhlawulo yokuthathela nokwesono namacala ami. Ngiyavuma Jesu, ngiyawabona ama-miracles esiwajahayo kodwa kusena ngathi besingalivuma sithi Jesu siyavuma. Bakanyana sishumayele isiphambano, asishumayele ukuthi uyindlela leqiniso. Abahamba kuye ngamasose baduka awunenze njani mhlasethandaza kangaka. Yesiyalivuma igama lithi Jesu. Uma umuntu evuma ngomlomo wakhe ekuseni mina bengizobuza abantu bangaki namhlanje abathi sifuna ukuvuma. Siyavuma sisemgodini kodwa sifuna ukuvuma igama, afuna ukuvuma inhlupheko, afuna ukuvuma abantu abashayile, afuna ukuvuma i-rejection. Wathi ikhona into ayikona namhlanje sivuma uJesu. Kusemashitini asesibhedlela siphathe ngaphi ibuku langapha kodwa kuqala ukuvuma uJesu lomuntu ayohlinzwa. Walizinto ayenzeni be-underage uzofunakala abazali nokuzala bazanika ngobhodala. Kanti yini Jesu kasivume ukuthi angenele esibili singalivumanga leli gama. Leli gama lisikazi ivume, lisikazi i-access. Kanti yini ivume i-access. Sidila nawe nje sitha ngoba ufuna ukunikeza uJesu i-access. Uqedwa iphayile ngoba ufuna ukunikeza uJesu i-access. Athi uJesu ngime mnyango mgogotha, athi awuzizwa nami, athi uyavuma ngiyangena. Kulungile uhambe uyokwazi ukuthi siyavuma kodwa ungavumi igama lithi Jesu. Uzujuluka ube manje usuhlala phansi ocansini uthi ngiyavuma uvuma into angekho kodwa namhlanje lithi iBhayibheli abavumayo basebayakhona elizweni bayasindiswa. Asindiswa kwalelo njengoba usindisiwe. Awusindisani iy'ngane zakho, akulobi ifane iy'ngane zakho kodwa wonke umuntu ovuma amayabadala benibakakosiya asani siyavuma mamamaya tabadala. Panita sikhombe nalase empilweni.